Ya okay, episode ya 11 iratangiye, nge wumva nitwa Yamani. Bahaye ikaze cyane. Ibi byose nibyo twabonye. Forever? Bano bahana isezerano ryuko bagiye kuba best friends forever. Ibi byose nibyo twabonye. Blackmail orang. Lo harus percaya, gue pasti bakal sebarin rekaman ini. Kandi wizere ko ndibuze ku uploading iyi video. Banyeshuri bose bagomba kumenya ko wicuza ibyo wakoze. Ini tidak akan melakukannya lagi. Ndabasezeranya ko ntazabisubira. Diangkat. Ferry baramwadopse. Keluarga Winston. Yadopswe n'umuryango wa ba Winston. Gua ketipu. Naratuburiwe. Waratuburiwe. Tapi aku begini demi mengejar impianku. Papa, ibi byose ndi kubikora. Tapi bukan maranira inzozi zanjye. Bodoh. Yego ndabizi ariko wabikora atari mu buryo nk'ubw'igitera. Data nimba mbikora nk'igitera, hari nuko ntawe mfite unyerekera. Ari kubikora mu buryo ngo bw'ubugori. Ari kuzana mu bwana cyane. Pak Johan. Uyabwira Mr. Johan ati, Jordan nimba ari n'umuntu akeneye ko amufasha nta wundi ni wowe. Mushyigikire Makasih ya, Fel. Mube hafi umwerekere. Mau udah ngingetin saya. Ferry urakoze kubinyibutsa. Yibukije umubyeyi ko agomba kwita ku mwana we ndetse agomba kumushyigikira. Ndetse nuko dutangiye episode ya 11, nge wumva nitwa Yamani, nitwa Bizayuza. Ni Kirimbuzi Nation. Abantu mugira ikibazo cyo kubura filime ukabona zasohotse ukuntu nyine urazibuze, hamagara 0785533208. Ariko ibyiza ni ukwandikira kuri WhatsApp, ibyo byiza. Berago guhamagara ari igihe batakwitaba. Bari abahungu baba bafite akazi kenshi. Narayitanze. Mbona mamuri benshi kandi mutavuga business. Nayihaye abahungu baje babaha filime babafashe. Urumva noneho. Ati nibwo menye ko maze igihe ntagera muri iki cyumba umwana wanjye. Dan ini semua lagu ciptaan kamu. Izi zose ni indirimbo zawe. Ndati cyane. Rebe. Gutubura filime kandi narabashyiriyeho n'imiho yo gukuraho filime kuri WhatsApp. 0785533208. Kamu bisa mainin alat musik ini semua? None se ibi bikoresho byose by'umuziki wabasha kubicuranga? Ndati cyane. Mwana aravuga amagambo make amaze gushwana na papa. Papa bangga sama kamu, Jordan. Mwana wanjye ntewishema nawe. Papa minta maaf karena papa jarang menunjukkannya. Ariko ndagusaba imbabazi ko mbikwereka gakeya. Gake cyane nkwereka ko ntewishema nawe cyangwa se nkushyigikira mu yandi magambo. Jordan juga minta maaf, Pak. Data nanjye mbabarire. Manajer itu rumah ya. Amafaranga nahaye manager we buretse. Berapa kali papa ketipu? Wabuze inshuro zose ngewe natuburiwe. Sama narasumber, sama klien. Naratuburiwe, nuburirwa n'abakiriya banje. Business. Abo dukorana muri business dufatanya. Kamu kan marah. Ntago nigeze mbikubwira kubera ko ari kuragara. Ko nagasekezo. Umwana arakarira umubyeyi cyangwa umwana hano umubyeyi. Buriya umubyeyi yakubyaruka ariko we ntiwamubyeyuka. Icyo ngicyo mukiteho mugishyire mu mutwe wanjye. Kan satu lagu untuk papa. Ese mwana wanjye wandirimbira Sekarang. Kano kanya se ndati cyane. Amuririmbire. Of course. Filime za danje nta handi zituruka ni Kirimbuzi Nation. Amajwi n'amashusho bivuga neza. Filime ukayibona isa neza kandi ivuga neza. Katanya tuvuga kurya tugaruke mu kigo. Pas ada yang lagi mau buat bose byanditswe mu kinyamakuru bwa ko Mr. Johan subini byanyabyo. Bino ubusazi. Sinzi ngo nibiki banditse mu kinyamakuru. Gue. Ntago nigeze ntekereza ko Haram ya. Uyu mukobwa ari umwana wibanga kandi umwana Johan yabyaye ku ruhande. Sasa ngo mu kinyamakuru banditse ngo Ferry ni umwana wa Johan. Jangan yabyaye ku ruhande. Tapi ada selingkuhan bapaknya. Rebe. Tarik lagi ngomongan. Abandi bana baramuseka ku ishuri. Galak banget nih. Urarakaye. Bener dong. Nimba urakaye rero bivuze ngo ibyanditse nibyo. Bubar lo semua. Fano mugende mwese. Bubar. Fanos. Kashamira udukobwa tuba tunyombya ahangaha. Apa karena ini papa? Ese ngiyi aba ariyo mpamvu data yamwadopse. Aba nabo barabibonye. Kalau dipikir-pikir ini mah. Bitekerejeho wumva ko byumvikana. Bilang ke gue. Ese mbwira. Ini bohong kan? Ibi ngibi ni ikinyoma cyangwa ni ukuri? Ini bohong kan? Mbwira iki ni ikinyoma barakubeshyera.
data yakubyaye ku ruhande arangije aza kutujijisha ngo ari kukwadopta kandi ari kwegereza umukobwa we. Kubera icyo bimbaza gutyo lag? Tinggal jawab aja. Subiza tubwire, barakubeshyera. Ntabwo uri umwana wa papa yabyaye ku ruhande? Enggak. Yego cyangwa hoya? Oi, jawab. Subiza se. Baramukashamira. Yang kalian nggak jelas kayak Kubera iki nasubiza ibibazo byanyu by'ubugoryi? saya sama berita itu. Ese amakuru yanditse murayizeye? Fel, Ferry, harusnya kita udah curigain dari awal. twakabaye twaraguketse bigitangira. Gue nggak percaya. Kalian bakal nuduh gue kayak gitu. Ntabwo nakwizera ko ari mwe muri kunshinja ibi bintu. Sinabyizera. Jahat lu semua. Muri abagome. Muri abagome. Ferry itacaho. Mu binyamakuru banditse ngo Ferry ni umwana wa Johan yabyaye ku ruhande. Arangije aramwadopta agira ngo abeshye. Nyine yavuge ko ni umutima mwiza kumba ari kwegereza umwana we. Sinzi nibiki, sinzi niba ari byo. Baru saya mau telepon kamu. Nari ngiye kuguhamagara Ram. Maaf, Pak. Nyakubahwa. Bapak lihat. Rwose nyihangana ari kugomba kubona aya makuru. Unakura amakuru avuga ko ngo Mr. Johan afite umwana w'ibanga. Uwo mwana akaba yitwa Ferry. Beritanya sekarang lagi viral, Pak. Ikindi kandi ayo makuru ntuyarebe gutyo gusa. Amakuru yamaze kugera hose. Yamamaye. Sasa tuvuye hakurya. Tugaruke hakuno undi mugabo tuboye. Halo bos, Yego. coba lihat berita ini. Anak haram pengacara terkenal Reba mu makuru byagezemo. dari Amakuru aravuga ko Ferry ari umwana wa Johan. panti asuhan kasih Ndetse biravuga ko Johan afite umwana w'ibanga yabyaye Okay. ku ruhande. bos. Nakohereje link. Uyu mugabo ntago tuzi ngo ninde. Witondere filime. Arabibona ko mu makuru anditsemo ko Johan Winston afite umwana yabyaye ku ruhande ngo witwa ngo ni Ferry. Byose arabibona. Anak itu apakah Felicia bos? Ese uriya yaba ari Felicia boss? Hey, nukuvuga ngo Felicia baba babihinnye babigize Ferry. Sasa ntibyatinze. Ferry yaje hakuno muri Ferina niwe afite umubyeyi wamureze kuva na kera kiri umwana. Ya. Mabuja. Makasih ya. Makasih. Urakoze. Wa mugabo tubonye babwira ngo byageze mu makuru byirebere, amaze kubireba yaje hakuno. Pak, Ukurikire filime witonze. Arabanza reba mu gatuza k'umwana. Saya datang ke sini mau Felicia. Narinje gushaka Felicia. Bapak dengan siapa? Ese wowe urinde? Kenalkan saya Areka mbibwire. saya Andreas Geralda. Nindwa Andreas Geralda. Saya ayah kandung Felicia. Nkaba ndi papa wa Felicia umubyara. Andreas Geralda. Ngo ni papa wa Felicia cyangwa se Ferry. Birahurira na bite rero? Cinta jelas sudah di mata. Igitaraganya gute papa wa Felicia cyangwa se papa wa Ferry abonetse? Papa wa Ferry aturutse he? Arahurira he n'amakuru ari gutangazwa avuga ko Cinta Ferry ari umwana wa Johan Winston. Icyo usabwa cyogere ni ukwicara hamwe ubundi ukishyura yawe. Wabona filime uyibuzaga ukandikira 0785532008. Ibi byakunanira nyine ukicara ugategereza nakundi. Ndabakunda cyane. Namwe murankunda cyane. Nanjye ndabakunda cyane. Niyo mpamvu nicara hano nkavuga umunsi wose. Kubera urukundo mbakunda. Turacyareba Private Bodyguard. Azina yanjye nitwa Yamani, nitwa Biza Yuza. Papa wa Ferry arabonetse. Ikindi kandi hari ibihuha bivuga ko Johan Winston yabyaye Ferry ku ruhande. Sasa tugaruke kuri Orferina. Kasi Bu itu ibu. ayah yang beli lo, Fel. Niyo necklace iriho ikinyugunyugu ninjye wayiguze. Ayah beliin kalung kupu-kupu itu untuk almarhumah ibu kamu. Nari nayiguriye mama wawe utakiriho, mama we yarapfuye. Karena
Dia tuh suka mpamvu nari nayimuguriye sama segala sesuatu. yakundaga ibinyugunyugu pe. Dan begitu kamu lahir, rero ukivuka kain kalung itu ke kamu. mama we yahise akwambika iyo necklace direct ako kanya ukivuka. Necklace bayimwambitse ari agahinja, none ni umukobwa w'inkumi, ni umukobwa mukuru akirareba. Mbonye agafoto, udufoto tubiri, uwo nguwo ni mama wawe nanjye turi kumwe, ndetse urwo ruhinja ubona ni wowe. Rebe. Iya, itu ibu kamu. Yego, uwo ni mama wawe, Waktu bayi. niwe mugore wansigiye inshingano zo kukwitaho ukiri uruhinja. Muri make niwe mugore wakuntanye. Yeah. Banza koko uyu mugabo ari papa wa Felicia, kubera ko na Miss Ida arabyemeza ati uwo niwe mama wawe. Ada kamu dan almarhumah ibu. Saba imbabazi katabashe kwita kuri umugore we wari urwaye, ndetse atabashe kwita ku mwana we. Meninggalkan kamu di sini. Kubera ibihe twari turimo twatirijwe kuguta, turagusiga. Ndabyibuka. Ingat banget hari itu. Ndabyibuka uwo munsi. Cuman mampu nunggu di. Uwo munsi njye ntabwo nigeze mbasha gusohoka mu modoka. Nagumye muri parikingi. Karena emang ayah nggak Kubera ko buat tinggalin kamu di sini, Fer. kubera ko ntari kwibasha kuba nakwihanganira kukubona usigara hano nkusika. Ariko man, Waktu itu memang ibu kamu tuh bertekad untuk ariko nanone icyo gihe ini kalau memang dia mama yumvaga ko azagaruka akaza kukureba igihe azaba yamerewe neza, kubera ko mama yari arwaye, penyakitnya mengambil nyawa dia. ariko ku bw'amahirwe make uburwayi yari afite bwamutwaye ubuzima. Byarangiye mama uburwayi bumwishe. Waktu itu ayah depresi banget, Fel. Icyo gihe cyose njye nari naragize ihungabana. Ayah pikir ya Tekereza ko diri aja yang nggak mampu, apalagi ayah harus ngurusin kamu. tekereza nanjye ubwanjye nimba ntabasha kwiyitaho, Jadilah kamu vuga ngo ngiye gute nakwitaho nanjye ubwanjye ntabasha kwiyitaho. Byo kukwitaho byo ndabyibagirwa. besar di tempat ini Gano ukaba warahabaye ukahakurira. dan Ikindi dengan berjalannya waktu ayah jadi makin ku igihe cyagiye gishira, ibihe biza ibindi bishira ibindi biza, kamu tuh komeje kugenda numva ko guhura nawe byantera isoni biteye n'ikimwaro. sekali lagi Nanone ayah minta maaf ya. reka nongere ngusaba imbabazi. Tapi sekarang Ariko noneho ayah udah njye sanggup, udah bisa untuk ubona aha imbere yawe, ayah lagi dengan satu niteguye kandi mfite ubushobozi bwo kuba twatangira ubundi buzima bushya, miliki. tangira ubuzima n'umuryango nigeze ngira akaba ari we wowe. Kubera ko njye nta wundi muryango nigeze ngira. Mu yandi magambo ntabwo yigeze ashaka undi mugore ngo abyara abandi bana. Reka nongere ngusaba imbabazi Udah ninggalin kamu di sini. kubera ko nagutaye hano ntagusiga. Oh ya, Gataho mabuja, kalau boleh saya tahu, apakah sudah ada keluarga yang nze nimba nta kibazo mwambwira mukampa amakuru, mengadopsi Fel? haba hari undi muryango wigeze upanga kwa Dr. Felicia? Beneran sedang proses, Pak. Rwose biracyari muri prosesi, Ini semua tergantung Feli. ariko nanone byose bishingiye kuri Ferry. Menerima atau menolak Ferry ashobora kubyemera cyangwa akabyanga. manapun. Ya, Biracyari muri process, ariko n'ubundi umwanzuro ni wa Felicia cyangwa se Ferry. nggak apa-apa. Nta kibazo, Semua keputusan, nta kibazo, imyanzuro yose ndayikurekera mwana wanjye. ya, biar Fel yang milih. Ndakure kuhitemo, Akan maksa kok. ntago nkwatiriza, ntago nkwatiriza. Nimba ari n'umuryango ugiye kukwadopta ukumva koko wabana nabo, ugenda ubane nabo nta kibazo. Ya, Nimba wumva waza tukabana, enggak. njye nditeguye. Ayah akan urus. Ayah akan siapin apapun juga untuk kepindahan Feli, ya.
ikindi ndaza kwita kuri byose bikenewe kugira ngo wimuke. Di Surabaya sekarang. Jewe mba muri Surabaya ubu ngubu niho nituriye. Aba ngo muri Surabaya. Mbabarire. Ariko saya butuh waktu. nkeneye igihe. Rumvikana. Ya, nggak apa-apa. Nta kibazo. Nggak apa-apa kok, Fel. Nta kibazo Ferry. Nah, ini itu nomor telepon ayah. Iyo ngiyo ni nimero yanjye ya telefone. Jadi, kapanpun Feli mau telepon ayah. Igihe cyose ukeneye kumpamagara, wampamagara. Kapanpun, ya. Igihe icyo ari cyo cyose. Rebe. Sasa abangaba baje hano barakaye. Numvise ko ngo papa wabo yabyaye umwana ku ruhande. Ferry ari hehe? Tahu kan? News yang beredar? Waba uzi n'ibiki biri kujya mbere? Apa berita itu benar, Pak? Ese data ibiri mu makuru ni ukuri? Itu nggak benar. Reka ntago ari ukuri. Koko se? Kalau papa bilang nggak benar, ya berarti nggak benar. Nimba mbabwiye ngo sibyo nyine. Wanita itu. Gimana kita bisa yakin kalau kali ini Waratubeshye ku bijyanye na wa mugore. Papa nggak diam-diam soal Feli? Ni gute twakwizera ko n'ubu ngubu utari kutubeshya? Utari kubika amabanga, utari kuduhisha? Sabarlah. Sawa, ihangane. Ndi mu nzira. Arakwereka umunsi umwe Raga yabonye papa wari kumwe n'undi mugore. Kandi papa nawe abagomba kureba. Uzi nimba umugore nyine yabyaragize gutya bikagira papa abeho wenyine iteka ryose. Papa nggak cerita sama kamu. Use mumbare ko ntarababwiye ko ndi gupanga kongera gushaka undi mugore. Emang papa nggak pernah nganggap kita penting kan dalam hidup papa? Naze papa utekereza ko tutari ingenzi mu buzima bwawe. Oya ntago ari ukuri mwana wa. Papa belum cerita sama Umunsi umwana yarivumbuye afata valize aragenda. kalian. Ntago wenda nene nakabibabwiye. Karena papa belum siap. Kubera ko ntago nari niteguye ibintu mushaka kurenzaho. Amagambo mushaka kurenzaho, imanza mushora guca. Kita. Ese yo niyo mpamvu utigeze utubwira. Papa yarari gupanga kwishakira undi mugore. Ntago yarigeze abwira abana be ko yatekereza ko bashaka kutazabifata neza. Gue harus ngecek pesawat. Raga hari tugomba kumva data tukamutega amatwi. Mva ngomba kwifata indege. Reka tubiganireho Raga. Tolong jangan pergi dulu. Raga ndakwinginze wigenda. Tugomba kubiganiraho. Mungkin lebih baik papa urusin masalah papa sendiri. Ahari byaba byiza witaye ku byawe ukareba ibyawe nanjye nkita ku bibazo byanjye. Mu yandi magambo buri wese amenye ibye. US. Uncle Danny arantegereje muri USA, muri Amerika. Ese uzagaruka ryari? Gue berpikir mau Ngo tuzatangira ishuri mu byumweru 2. cuti dari sekolah. Mva ibintu byo kwiga ngiye kuba mbihagaritse, ndashaka kwita ku kazi kanjye. Please. Raga ndakwinginze. Kamu masih harus fokus sekolah. Ucyafite gufokasinga ku masomo yawe wigenda. Setidaknya aku masih jujur. Nggak diem-diem kan? Ako ngiye ndi umunyakuri ntago ndi umuntu hisha amabanga abantu atakabaye ahisha amabanga. Umunsi Raga yaragiye kugenda ndetse yaranagiye ariko yaje kugaruka. Kan ya. Kalau berita itu tidak benar. Amakuru ntago ariyo. Biriya ni ibihuha. Papa selalu memprioritaskan kebahagiaan kalian. Buri gihe nshyira ibyishimo byanyu imbere. Nicyo kintu kiri imbere. Bukan karena berita itu. Karena papa dan mama dari dulu ingin punya anak perempuan. Dan karena papa yakin keberadaan Feli di sini akan membuat keluarga kita menjadi lebih baik. Jadi semua berita itu None se ubwo bivuze ko amakuru ni fake nyine. Ni fake. Papa tegaskan sekali lagi ya. Kalau itu adalah hoax. Amakuru ni fake. Dari tadi marah-marah ke Feli percuma dong. Bivuze ngo Ferry twamuragariye nta mpamvu. Bamubwiye nabi baramukashamira. Dan shock sekarang. Ferry agombe kuba yagize ubwoba ndetse byanamucanze. Hehe. Di mana? Ferry ari hehe? Tugaruke hakuno. Silakan minumnya.
imbuga nkoranyambaga zahiye. Johan afite undi mwana, ngo mwana yabyaye ku ruhande ariwe Ferry, ariko ni ibihuha kubera ko umusaza yabihakanye. Ntago ari byo, ntago tuzi abatsakaje ibi bihuha barashaka iki, ntago tuzi ni bande. Gusa nanone papa wa Felicia yabonetse, yagaragaye nyuma y'imyaka 16 umuntu yarataye umwana, aragenda ngakagaruka ngakagusaba imbabazi. Naguseka. Mr. Johan arahamagara umukobwa, gifite ibibazo nta nubwo afite no kwitaba. Ibaze guta umwana mu myaka 16 ukagaruka, ngo nitwa Andreas Gererda ndi papa wawe, rwose twari dufite ubukene, mama warwaye ndaguta. Urana gute subwo? Niko nahita nigira ikintu kigitera nkigira nkaho ntari kumva ngo niko ngomba ngira ngo umuntu asekemo. None tuba seri iteka ryose. Ada apa Ram? Ni Kirama. Mohon maaf mengganggu, Pak. Mbabarire kukubangamira nyakubahwa. Kalau Mbabarire kukuderanja, ariko nyine nagomba kukubwira ko kalau rumor yang sedang beredar itu sudah semakin menyerang firma kita, Pak. Ibihuha bitangiye none kugera kuri kampani yacu. Takutnya akan membuat citra firma. Mfite ubwoba ko biri buze kwangiza izina ry'akazi kacu na kampani yacu. Urebe ibihuha byabaye byinshi, kandi nanone ku makuru nk'aya ngaya murabizi neza ko byanga byakunda abari abantu bandika comments rero ni zombi. Abantu barandika bakandika bavuye mu mutwe, abantu barandika ibyo babonye byose. Nsomye comment hakuno, by'abantu bandika se simubizi ni byinshi cyane, kandi ibyo bandika ni bibi cyane. Kandi filime zacu zirebwa n'abana. Hari n'igihemba ndi chat gutya nsubiza abakire, maze ko mwebwe amafaranga mwayanyibye. Kasih. Dan yang paling penting, Igihemba nsubiza abakire. siapa yang menyebarkan rumor sini? Baik, Pak. Menye ngo ni bande bari gutangaza ibi bihuha, bari kubikwirakwiza. Umukobwa ari hakuno yabuze icyo akora, afite ibibazo. Habonetse ngo papa we wanyawe ngo ushaka ko bakomeza bongera kujya kubana. Balik ke rumah. Raga yandika ati wambabariye ukagaruka mu rugo, ati ndagusaba imbabazi. Tarashyira telefone hasi. Jordan nawe yanditse ati Ferry uri hehe? Gimana? Kita khawatir. Turahangayitse. Maafin kita ya. Turakwinginze tubabarire. Twizeye ko ibiri kuvugwa atari ukuri. Pabo yababwije ukuri. Fel, Herga nawe arandika ati Ferry umbabarire. gue tadi harusnya gue denger dulu penjelasan dari lu. Rwose nakabaye nakumvise nkumva ibisobanuro byawe. Na Vero nawe arandika ati hi Ferry. Cuma Uri gukora iki? please maafin kita ya. Turakwinginze tubabarire. Ikindi bibutsa ko gusaba imbabazi si ubugwari, si ububwa. Iyo ubona n'umuntu usaba imbabazi aba ari umuntu buri ukomeye. Gusaba imbabazi uzi ukuntu bivuna. Hanga komenti uyu n'umwana Mr. Johan, ndetse byaje kugaragara bimenyekana ko yari yaramwishe muri Orphelina. Ibyo abantu bandika murabizi, abantu barandika. Umuntu aragenda akagura mega za 200 ubundi akajya akandika koko. Wowe turagukunda ariko nukore filime zirangira, nukore ibihinde birangira. Byamaye nka rero. Nkahita nseka ngakomeza. Ibinde birangira se mwarabibuze. Tandel ntago mwayibonye? Ntayo mwabonye? Uvuga ngo next week mugiye kubibona byinshi cyane. Byinshi cyane. Mr. Andres yahamagaye papa we.
ntibyatinze. Mu gitondo aritegura Ferry. Kamu mau kemana? Ugiye he? Mau ke rumah keluarga Winston, Bu. Ngiye ku nzu cyangwa se iwabo wa Mr. Winston. Semalam aku berpikir kayaknya nggak ada Ijoro rishize ndatekereza. aku. Sanga nta kibazo kiri mu kuba nasubira kubana na data umbyara. Ibu akan selalu mendukung apapun keputusan. Mwanzuro wose mwana wanjye uzafata njye nzajya nkushyigikira. Urakoze. Aku jawab bentar ya. Reka nitabe call. Halo, Ga. Yego Laga. Fel, Ferry. aku juga. Lu di mana? Uri hehe? TW ke rumah. Ndi mu nzira ngaruka. Orang deh. Nta muntu n'umwe uri mu rugo. Aja ya, lu di Reka mana? nze ngufate. Udah, Ga. Wikorera Ferina, oya nta mpamvu. Gue jalan aja sendiri. Nagenda n'amaguru nta kibazo. Uri hehe? Lagi di bengkel. Ni kuri auto shop. Jemput lo aja ya. Gak usah. Oya nta mpamvu wiza kuntora. Ahubwo turahurira aho ngaho ku kazi kawe. Bu, aku jalan dulu ya. Reka ngende mabuja. Assalamualaikum. Cyangwa se mama. Umubyeyi uba warafashe gahunda akavuga ati ngiye kwirerera bariya abana ababyeyi babo bataye. Ibaze umubyeyi urusha nyina w'umwana imbabazi. Aduh, sakit nggak? Ntabwo ubabaye? Ya sih, lebih sakit dimain sama lu. Birababaza kuruta gutonganya nawe. Yuk. Lo kan belum selesai kerjanya. Ariko ntabwo urasoza ibyo wakoraga. Ngobrol di sini aja. Byaba byiza tuvuganiye hano tukaba ariho tuganirira. Apa tempat lain aja. Nggak enak masa ya lo ngeliatin. Gutamana ni gukora. Nta kibazo. Senang kalau ngiye kukubona uri mu kazi ndabikunda. Rwose umutoma muko. Ewe ntago ari umutomo nguwo. Kunda kubona ndi mu kazi. Akomeza akazi ke baganirire mu kazi. soal rumor yang beredar itu. Ibijyanye n'ibihuha biri gukwirakwizwa. Papa udah ceritain semuanya dan udah clear. Data yambwiye byose. Ntabwo tukiri kubyizera. Gosip itu. Dan gue minta maaf banget ya. Waktu itu asal ngejudge lo. Ikintu mbabarire kuba nahise nshura urubanza. Mbabarire. Gak apa-apa, gue juga ngerti kok posisi lo. Nta kibazo ndabyumva namwe uburyo mumerewe. Iya. Ariko Terus gue kasih tahu ke kalian. hari ikintu nashaka kukubwira. Soal apa? Yego. Kemarin ada yang datang di panti. Ejo hashize hari umuntu waje kuri Ruferina. Dan Hanyuma Dia yagize ati se. dia kandung gue. Yego niwe papa wanjye wa nyawe wambyaye. Erikanga yampaye inka. He? Ya awalnya gue ragu sih. Bwa mbere nanjye nabanje gushidikanya. Cerita dan dia kasih tahu foto. Ariko nyuma y'inkuru yambwiye akanyereka ifoto ya mama wanjye. Ngomong yang sebenarnya. Tumvise ko njye nari kuvuga ukuri. Dia bilang kalau yang ada di Ikindi na Miss Ida foto itu ya nawe yavuze ko umuntu nabonye mu ifoto koko yari mama wanjye. gue ikut senang. Ndabyishimiye, ndakwishimiye pe. Tapi ada hal lain lagi yang harus gue kasih tahu. Ariko hari ikintu nashaka kukubwira. Gue mau pindah ke Surabaya. Ngiye kwimukira muri Surabaya. Tinggal sama dia di sana. Jadi Data arashaka kunjyana yo tujye kubanayo. Shaka kwimukira muri Surabaya none hasi. Besok ayah bakal jemput gue. Ejo data azaza kuntwara. Tugende tujye muri Surabaya. bentar ya, gue mau ke toilet. Baretse gato muri toilette. Ndaje. Biramurenganira Raga. Wibuke Raga akunda umukobwa. Byatangiye ari w'umwanga. Wagira n'injangwe n'imbeba. None ubu ngubu baramukunda. Byaramurenze. Tenang. Raga tuza. Terus dukung apapun keputusan Feli. Tuza ukwiriye gufasha Ferry kandi ukamushyigikira mu mwanzuro we. Ntago wakwikunda. Biramurenga yatangiye gukunda agakobwa. Kumva rero ngo karagiye karimutse ni ikibazo. Ferry hagiye arikomeza arangije aragaruka. Lo pakai desain gue. Harimo urakoresha za design nagushushanyirije. Si byiza se? Sekarang bagian gue. Icyo gihe rero ni nako kanya nanjye nkurikireho nawe ugomba kwiga gutwara. Kano kanya se? Punya waktu lagi kan? Besok mwanya ufite kwa kejo papa azaza kugutwara. Bemeranyije ko azamushushanyiriza nawe akamwigisha gutwara.
tangira mwigishe rero kubera ko nta mwanya afite ejo papa azaza kumutwara. Lo mau duduk di sana terus gue di sini gitu? Ushaka kuvuga ko ndicara hano nawe ukicara hariya? Gati cyane. Niho ugiye gutwara. Udah, lo tau nggak? Saya belajar yang terbaik itu gimana? Ubu ni bwo buryo bwiza ubundi bwo kwiga. By doing. Kwiga unabikora. Urumva? Aja gue masih mau hidup kok. Jadi pasti gue jagain. Ikindi tuzaranye ndacyashaka kubaho. Turigengesera ndaba nkucunga ndaba ndebareba. Ayo masuk. Injira. Ubundi kwiga ukora nicyo kintu bituma ubimenya kuruta kubyiga guza. Sanga umuntu araboroka ni dubu. Abantu biga baboroka babita madubu. No ikintu ubona kimeze ukuntu gikora ibintu bimeze ukuntu nicyo bita igitera. Injek. Sasa hakuno ambara umukandara atangira musobanurire batwara imodoka bate bigenda bite. Ingat injek. Anga N ni neutral cyangwa se poemol. Hanyuma L cyangwa se L ni reverse. Kata-katanya dirangkai. Al niyo reverse. Noneho ni neutral niyo poemol. Nukuvuga ngo sibyo ukuntu bigenda ugura muri poemol ugashyira muri vitesse ya mbere amara gushyira mu ya mbere ugakora fenya ugakandagira ku kariro gake ubundi ukaregera imodoka uzamuye kuri ambriyage gake sibyo imodoka ngo yamara gutitira ugakandagira ku kariro ikijyana ibintu muhanze mu migiceri ntabwo ari ubwo mubyumvise ntabwo mubyumvise kubera ko nyine ntabwo mwishyuye ntabwo ukuntu bigenda Cepat, pasti lebih menyenangkan. Zamamagare mbibasobanurire nge ndi najyuwa Angkan itu. Aje kumwigisha gutwara imodoka. Wambara umukandara, wamara kwambara umukandara ugakandagira kuri feri, wamara gukandagira kuri feri ugakuramo feri yamu ugashyiramo vitensi, wamara gushyiramo vitensi ugazamura ambriage gato sibyo kwa ambriage nawe bayikandagiye. Imodoka yamara gutitira ugakandagira ku kariro gake imodoka ikagira gute? Ugandagira ku kariro ukazamura imodoka ikagira gute? Kijyana. Ugoze simbigishije imodoka. Ferry. Astaga. Hao mana yanjye. Twari tupfuye. Bener kok. Nih, oke. Sawa. Liatin gue ya, lihat nih kaki gue. Oke? Sawa, reba ku birenge byanjye. Oke. Reba hano ukuntu bigenda. Ubundi ukandagira ku kariro gake cyane. Tuh. Warangiza Pas ya, men. Karekura feri ho gato gake. Ntago feri bayirekura bayishika. Iyo feri uyirekuye uyishika imodoka itizima. Urumva? Muko. Mbona undeba? Biragenda bite biraherera herero. Twarebaga episode ya 11. Aba bana nimba bagiye kugira bate nge mbonye bagira sinzi katurore. Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane ndabashimiye.